Pining Surini ra inquire planning kan lakha krenar kep apong Lok Sabha Member of Parliament MP kilik nangti bokbo majok Assam Election Commission penta kilik arni kipangdak jidok dok aporhut non India det piarlo kichari bom BJP sarkar tum penta Assam Pradesh BJP tum kapin khat pona tengpen gaw chalo abhiyan pojai mek paman ponsi Karbi Anglong district alongta lakha ke thom ST Autonomous District Anghoy chipahai pon thujia phan chisik chidang pon bomachonsi thek pon longlung Lapuson thak thaksi Bokajan LAC angkang alongta Karbing Long Thomas Council ke parlopon lakha inko rahini Sarupathai constituency lapen lakha inko rake thom Bokajan MAC constituency alongta BJP Mondal Committee atumpen gaw chalo abhiyan asai kicheng pon Kidam tang thang thang chiklo ni phai sirkep malompen cheng ponsi arong mate polling station along tin along chi humri ponsi song klembang tumpen kachingki kachithana jaime padu ponlo BJP asong pen MP ang hoya phan majokle thurdun sitame ongdung avut kachipalong ponja phansi jasemet kachingki kachithan padu ponlo along pen ke MAC tum amithang chi thurdun tutpensi labangso gaw chalo abhiyan along RD chipidun lo Laso hut alang li tumpen BJP ke cari pen rong rupalong sorkar pen ku PPC long dun loma lapen long dun delang ma lapen ku PPC ki piponang ji akinang sot loma lahi huya anta karju kangthi patini ponlo kaching thura sonamu kilong le kile leason ke do anta puthot ki pipon thujia phan chithan ponlo lapen BJP phan vote ke pira ke pahai pon thujia phan sitame kachoningri padopon Kidam tang surini ra kreser ke paningkan MP akili kalong MP anghoy pharo phora plikebra ke thomang bongpen BJP tum pharo ke thomra phokebra ke thom anghoy chepalong ponlo lapen non surini ra inkora pli akili kalong bangke anghoy pharo plipen abat ka chepahai ponja phansi akimang padu ponlo Bokajan penanam terang Karbing Long Lai